Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana. Allahumma fasalli wa sallim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi ilmihima wa barik lahuma fi rizqihima warzuqhuma auladan salihin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ulama'ana al-kiram al-a'izza wal-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, saya sangat abdina amul ja'aki torto'ati, Bapak Kepala Desa Longos sareng sedaya jajaran sebeten kula amul ja'aki tor cinta sayangi, sahibal farah was surur, tuan rumah semulja Bapak Darsono sareng Ibu Rihah iki Rihnah sareng sedaya keluarga besar Epon, wabil khusus mantan anyar rese kedua engki panika Fakhrul Razi sareng Tri Hasanah. Mancur muka bi Allah seteja pengorbanan dari Bapak Darso sareng Ibu Rihnah, bagus bayi bantuan pengorbanan tenaga, pikiran, harta dan lain-lainnya. Mancur muka sareng Allah subhanahu wa ta'ala itu tiyakina pengorbanan si ikhlas karena Allah, si itremah bi Allah, dan ikantenna selebih banyak, selebih barakah dan manfaat fi dini wad dunya wal akhirah. Amin. Amin.
Allahumma mantan dua yang kipanika Fakhrul Razi sareng Tri Hasanah mancer muka bi Allah itu tiakina cudu pasteh sesakinah mawaddah warahmah dan mancer muka iparengna barakah bi Allah umurah ilmunah rizkina nak potona ben mancer muka itu tiakina cudu pasteh dari dunia sampai ke swarga amin. Soalnya laki bini kak dinto belum tantoh apolong sampai ke swarga. Beda empat contoh seeparengakin bi Allah atas kaodian laki bini. Pertama, beda laki bini kak dinto selake masuk swarga sebini masuk neraka. Dua, beda laki bini kak dinto selake masuk neraka sebini masuk swarga. Telok, beda laki bini kak dinto selake ben sebini masuk neraka kapi. Empat, beda laki bini selake ben sebini masuk swarga kapi. Pertama, beda laki bini selake masuk swarga sebini masuk neraka. Pasera contoh engki panika Nabi Lut sareng Rajina. Nabi Lut masuk swarga, Rajina masuk neraka. Adanya orang longos, kiai Rajina Nabi masuk neraka. Eki Rajina Rasul masuk neraka. Eki mi bisa make rajina Nabi mun ceremi gimana penyaring iki make rajina Rasul mun tak toro ocak kalake bengal kalake tak ngiring pakona Allah maka Allah tak pilih kasih make bina Nabi munceremi neraka. Apa boleh binina orang longos munceremi cung nerakaan manturan salamata amin. Pertama, nomor dua selake masuk neraka sebini swarga. Pasera contohna Fir'aun ben binina. Fir'aun neraka sebini Siti Asia swarga. Deti make selake coba mun sebini bagus toro ocak maka sebini sesuwarga selake neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nomor dua, telok selake ben sebini neraka kapi. Sera contohna Abu Lahab ben binina
Sera Abu Lahab pamanna alias macediin Rasulullah, pamanna Nabi Muhammad macediin Rasulullah mi bisa neraka karena Abu Lahab makin macediin Rasulullah adalah kendala utama orang pertama setetih kendala perjuangan Rasulullah seasak rosak perjuangan Islam bahkan mate'na Rasulullah majedi. Kan tak langkong para kiai para pejuang Islam mun panjenengan sumenep perjuang Islam ternyata seteti kendala utama adalah orang-orang sesemak bele-bele sesemak tak usah kasambu nikah mulai lambek ki zaman Rasulullah iki penyareng iki tetimun karabet semak seteti kendala perjuang na panjenengan tak usah kasambu Rasulullah lambek lakarasa nikah. Abu Lahab nikah macediin Rasulullah, Abu Jahal macediin Rasulullah, tapi orang pertama selang ngalangin perjuangan nah Rasulullah si Abu Lahab ben binina neraka kapi menceren selamat aku leben sampean amin Allahumma. Terus lagi pengajian nomor 4 laki bini selake ben sebini masuk suwarga kapi sera contohnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben raji-rajina nikah seikat roku leben sampean langkong-langkong mantan anyar 2 Fakhrul Razi Bentri Hasanah amin amin. Saya sangat beten kula amul jaaki ajunan bapak hadirin ibu hadirat muslimin muslimat para undangan jemaah pengajian seinsyaallah ajunan setuju emul jaaki sareng Allah saya sangat beten kula amul jaaki alhamdulillah sen kula ajunan malam semangkin bisa bermuwajahah tapangki sanau sajen kula de tengah abek lambat ben masosa kapak derso tak langkong bapak tuan rumah kula lambat soalnya kula berangkat mulai siang gele kita mulai ke rumah duhur ngeseen neng ele pele robetal tak mulai terus ke kantor apa jeng maghrib etam brudeje digula de pak lambat pas langsung panggil ya tak apa-apa yang muntangku ajam biasa namun candek langsung beli biasa tak pate lemak dia nyaman candek kau Rimon candek langsung beli bagi ajam biasa tak lemak dermes lemak candek kelu ajam dia panggil paberes leso pagani enumi beli lemak maki kiai pada datang langsung ongke tak pati lemak salah tak pati lemak kiyo berin mercon engkau tak kerjadan kan ngejit mulai gila tak langkong ambu coba beri mercon dok mari pengajian deki atau wake hori kita datang atau wake hori lah mulai lah oper lah sabak lo nggak tak apa-apa ini kan zaman akhirnya mun lambek kiai Rabu yambein hadroh setia kiai datang yambein mercon Allahumma sholli ala Muhammad maki kiai pada
mau langsung panggil tak pati lemak carana patoju gelu paberes leso pagani enomi pabidatu nyaman hari kan kita ngakan deh alangkong Pak Derso keje cebeni saran sampian Pak Derso salah ngagula Allahumma sholli ala Muhammad mencermuke apolo ngajen kula ajunan malam semangkin tempat mulja kalau ben acara mulja apolong ben orang-orang semulja mencermuke kak dinto sateje tetie tanda apolong ngajen kula ajunan sampai ke alam akhirat apolong ben orang mulja parengin tempat mulja apolong sareng para alim para ulama sampai ke swarga amin Allahumma para bapak para ibu panapa anjuran Rasulullah dek jen kula ajunan bila jen kula ajunan ngaule undangan mantan alias walimatul urus karena sebenarnya Pak walimah nikah banyak macam salamatan nikah banyak macam beda walimatul khitan tak longosah salamatan sonatan beda tade penyaring beda tade napa sonat ye sonat dekat tokon cok enjoak kan wajib kula ben sampean ning Islam nikah sonat anapa polan kak ruananggung najis teci orang muntah asonat abejeng bejeng tak asa iki otabe sampian abejeng pas beda orang tak asonat asong kui kasampian maka sampian kutu abejeng pole dia mangkan wajib sonat mun samangken sonat nih kenyaman lah beda dokter kalau ngaku suntik distokil plus ada teluari beres aku mau lamba kula lamba kini saya sunat subhanallah dua telok senjata nak apaan lente pek kipe kunteng bener nggih kapan esonata lente pertama bertindak pakai cara kaki lagi liya campur sakit ingat pas ekipe pas ketok nancel dere sakit mak ngocak bareng isetien montro tulia beres nabeng reng bini itu lah nabeng teh ya mun kula tak gendeng teh sero nabeng reng bini nabeng seratin teh ngale elang sakit mun nabeng secuba jen sakit teh walimatul khitan bede seanyama walimatul hamli salametan kandungan encan reng longos peletan iki salametan pelet beda pak bulan petong bulan pelet pas selamet teh ngunceng datang ke kocak walimatul hamli ngunaki itu konting pak bulan pelet mare pelet pas beda orang ngonta laki nyiur kita abang bibu dua kona jangan mun nyiur geni cetak ke geni mun nyiur raja cetak ke raja mi lah nemu boy itu ibu dirwa cetak ke geni nyiur geni beda walimatul haji salamatan haji manggata Mekah asalametan iki kocak walimatul haji lah malam mangken nikah walimatul urus seekocak salametan man sore penyaring lapar mian teh ayo pada lapar ya
salametan man kurang nyaring salametan man le salametan mantan nikah bi Rasulullah palaen pitah ban walimatul haj pitah wal ban walimatul hamli lain ban walimatul khitan untuk walimatul urus salamatan mantan palaen bi Rasulullah na palaen nah mun iun jeung mantan mun taan di uzur wajib intar mun tak entar dosa keng mun teh onceng cedek ngadek ngeding mah mun teh onceng entar haram. Jika mulai beri kagila banyak pertanyaan mana bi ampon biasa kiai longos ben daerah Sogobenan nih ke lain mah daerah Compo ada oncengan karo siaran kesona kompak ka setuju kadang tek siaraki keng mulang iding tatang ke asalametan make mantan tak usah onceng deteng kapi jua cepon haram guys sendiri mah beda atet kebiasaan contoh ngakan uning ngakan ya deur jua ngakan nikah sesonat sebagus debuna Rasulullah ningkong tot sekangan ningkong deh tak langkong semua aku tak buka sarong ningkong ongku bahari toot sekangan ningkong tombet tapetakin kadubur dia sebagus encan dina ningkong iki tapi beda adat kebiasaan neng longos sepaling dinas Arya Asela mun beda orang mangkiin guru mangkiin kiai mangkiin ulama pas ningkong aja berarti korang acer bener iki pas katipan apa kiai Asela boy lebih baik aselah kor lake mun bini si aselah bu atempo kok mun beda orang bini aselah pahabayang agu apa wah gelu mun lake aselah si atempo tak kok tak kepe Allahumma sholli ala Muhammad mana bi ampun kebiasaan bapak ya tak apa lah biasa setong kampung bila beda tatang ke ma beda acara mantan wa imma lainah de undangan lakar lah biasa entar tak apa-apa yang mun isu meneprek lakar lah biasa onjengan tengki jadi mula onjengan satos cengak cek deteng tos seket tak mendeng pereng jok lemangken napa pertama anjuran Rasulullah munten kula ajunan oleh onjengan mantan onjengan walimatul urus agak dia malam mangken onjeng na Pak Darsono ulang kepengi Pak Darsono napa saya kalaku kula bersampean pertama debun Rasulullah adu aki mantan dua adu aki soalnya sampean nikah ionceng bi Pak Derso nyuuna barokah doa benih nyuuna barokah ngakan mungkin bangki barokah ngakan kemudian doa pertama napa doana ancermu ke mantan dua setia sebarokah umurah ilmuna rizkina nak potona amin Allahumma mancermu ke selake ben sibini
termasuk orang sebagus kapi selake soleh sebini solehah. Soal lamun lapak embun bagus potona bekal mulja. Amin. Bi lebih embu repacek bagus. Nak foto muntoro mulja, nak foto terotetia, nak foto soleh solehah, embu kotu pacek bagus. Anapa embu nika lain benepak, embu ruah pacetaan, apa riah karo nyombang bibit. Cek ngaling. Area lang terangan apa yang kok pada yang laki gitu. Embu pacetaan alias seaceta anak riambu apa karo nyombang bibit ngabek bibit mari itu bu ontur ngaling marang Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa seaceta embu apa bayi bareng seaceta mesti ngalak kapacetaan. Gimana? Mun pacetaan lanjeng saya cetak norok lan. Mara penyaring tembian ni lapar napa ngantok napa king mati ya teh. Abu mara tang suara kali sukoni ya. Mun pacetaan lanjeng saya cetak norok lan. Mun pacetaan nabungkol saya cetak norok bung. Contoh, ini kenapa mah? Butol, aing, betul mun tak tahu saya jawab, neng mari. Orang remun tak tahu, pas om tahu, palang deh. Gula saya haji 2 kali nah, tahun 2004, ngibet datang ke tak tahu dia om tahu. Masuk ke Madinah kada depak ke Madinah apa hatanya beda jeding ngai kayak itu ra boye boda hotelnya dulu ara pecu kemira masuk ke jeding entap labeng na kemi oleh 5 menit paha cereng di jeding teh panas dan gule siku katonon ting ibu kak labeng beni katonon mari akemi akela pas salami cek hotel lu petakan 2 teh biru mira ngara akela pas mecek semira mira aja gula ada conglot pas teh mangkar mun tak tahu cek om tahu napa nih kama butol nih butol ini kan agil-igil padang satu hari nggak telak ya biasa mula tua rabung teh nikah agil-igil arapa pacetan na agil-igil cek saking apa pacetan na alos make butol lah artena pakun ngalak kapacetaan anak ria seaceta embu ria pacetaan mangkana sebenya anak ria ngalak gambu mun embun bagus insyaallah nak potona bagus keng mun embun meler kobeter anan meleng mun embun ceremi anan ceromo beda tade penyaring beda tade contoh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Nabi Rasul boleh boleh Nabi Rasul bahkan abana kafir asmana azar mi'mul Nabi Ibrahim sering abana kafir ummina salihah. Contoh boleh Kan'an potrana Nabi potrana Rasul potrana Nabi Nuh
tapi kan an kafir sampai mate namate kafir khalidina fiha salanjeng nang neraka na Allah cek putrana nabi ummi najuba engki penyaring Pak engki jadi pertama embu kudu bagus alhamdulillah lebih boleh pas bapaan soleh embuun soleha insyaallah bakal lahir turunan solehin solehat amin regula cerita jika pengajian tero abid napa sekece sampai kol berempah kol dua sanggup identosa kol dua erekan gendeng kok apa pemati atas panggungan orang Allahumma sholli ala Muhammad kula cerita mungkin manjaran mantan dua Tri Hasanah sarang Fakhrul Razi milwa barokana dimin beda orang soleh gini soleh kihina soleh orang soleh ni kemelarat mage kiai belum tentu andi titel soleh saya rasa andi titel soleh pertama hubungan ke Allah bagus hablum minallah dua wahablum minan nas pada manusana bagus telok kahewan pada bagus salah setong tak bagus tek kocak soleh contoh ka Allah bagus kengka manusah tengki kata tangga tengki kareng tua dua bengal kaguruna cangkolang make ka Allah bagus gagal tek kocak orang soleh pada manusana bagus keng ka Allah tak bagus pada tek kocak soleh ya ka Allah bagus pada manusana bagus keng tengki ka hewan pada tek kocak soleh ya melarat soleh engki penyaring engki lambak beda orang soleh asmana Sabit bin Ibrahim jadi ngaki mak jadi ngaki pamasok ke ateh manggana mun ngaji telok kalakoh muntro manfaatah sesekut baca Bilal masjid roh ting khotib ke kami ber apa sih dibagi Bilal ansitu neng jek ngubar mercon nek kan neng kapi wasma'u kedi ngaki jek abentah arokok be arwah ngokos jo wa afi'u pastoro munda iya cara barokah ben manfaat amin kok teh payam dan teh amin Allahumma orang soleh asmana Sabit bin Ibrahim ahli perjalanan musafir setong waktu Sabit bin Ibrahim mios musafir lambak ben mangken kan pite mun musafir lambak jalan sokoh mun setia numpak Honda bis iki mios Sabit bin Ibrahim dapat setong tempat Sabit bin Ibrahim nih lapar pelka penyaring cuaca panas lapar abid mios pahngulacin bungkana apel buah apel
Ondeng Sumenep ngalak lekesah buah apel. Sebener kan buah apel. Ngalak nyaman nak buah apel. Tinggolat jika bebe pah bede geger setong buah apel mira. Tak mikir lanceng Sabit bin Ibrahim depak pas epon tut. Tak mikir din sapah apa halal apa haram depak pas edeur arapah lapar pelkak orang remune soro lapar tak kira gelem jo tengki orang mula lapar make tengka kulina salbut muana salbut aroro ibu diro salbut muana cocok lapar wah maka gelak jeung ajo thank you teh Allahumma sholli ala Muhammad. Terus edeur bi Sabit bin Ibrahim cila ada apel baru sadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din sapa apel darem mempas tak ridho orangnya tak pas kata pasukan bareng haram tam tabu sampai mular Sabit bin Ibrahim dari takut kapasukan bareng haram anak petretan orang mun ngakanan bareng haram bahaya teh kakanan masuk katabu bi Allah pas epati dara nempel ke jantung dari jantung nyemprot ke otak. Jadi mun seekakan bareng haram maka bareng haram ruan nimpel ke jantung nyemprot ke otak. Mangkan mun orang sababai lebur ngakanan bareng haram maka akal ria tak kira normal. Kiai kelero, kiai eko cae Islam salah, perjuangan Islam isak rosak, ulama isak arab parwah oh tekah akal lah tak normal minta normal lebur gelungakan bareng haram sehingga otak semprot dari bareng haram paham penyaring paham jadi mun beda orang lanya lage dia tak usah nyak banyak bentah lebur gelungakan bareng haram mantren salametah amin amin Allahumma abid derin tako haram isare orang sandi apel bi Sabit ibn Ibrahim bid boderoma ulok salam Sabit bin Ibrahim assalamualaikum sampean mun namui karo mana orang ibeleun nabi gula mun namui karo mana orang sepaling bagus ngolok salam telo kalih berempa namui kapan depak katanian kehalaman roh ngolok salam keng senga cek paloros ben labeng aroma mun labeng dia prapan buka anak pada bun ulama takok tuan rumah edelem prapan alakoni beni penyimpang dari labeng assalamualaikum tidak tuan rumah keluar ngolok salam boleh assalamualaikum tinggal mulia ngolok salam boleh assalamualaikum telo kalih ngerti muntah ngerti belinya boleh are murid tua boleh nari lupaan dia are elang kapise ma boleh deki setia siki ibu elang apaan yang mak ke hori marah lober lah teh ada kita nyaki bibi ini nah apaan yang kehuri tak tahu pokoknya lembur deh ya ini biasa murid tua assalamualaikum keluar tuan rumah waalaikumsalam pasirah dan gula Sabit bin Ibrahim dari kaim mage dan gula musafir parlo ka pasirah dan kula anyak tanya napa panapa bener apel kak bisa keduna panjenengan bung karena apel
Jawab tuan rumah, engki ke berdepan apa pak, dan kula ki buru sangat lapar ben pelka lebet ibe benah pungkana apel sekeduna panjenengan, ternyata di bebena bede keker setok karena jen kula sangat lapar ben pelka tak kira pikiran gelu pak, kapan beda apel langsung ekala ekakan bi jen kula semangken kau beter tak kok seekakan panjenengan tak ridho pas haram apel, mangkana jen kula dek panjenengan mintaan ridhoan parido iki pak sandi apel mikir Arya orang bagus deh mun tak bagus ya karo apel setong pas minta ridhoan tak kira bede longos deh. Aduh, kadang beda tua gekere pelobar kalau kuna abeli boleh ku minta lo kanan beda tade mau orang Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh mikir ya orang bagus mun pas tadi tangman to separ ya. Akhir bah ngucak sandi apel ke engki pak halal kula ridho kapel saya kakan sampean keng bede syarat tak kenapa pak halal ridho gula kapel saya kakan sampean kalau bede syarat sampean ngabin anak gula keng anak gula buta tengel buih kotol mohon baik pada berkat sampean ku tak paham jawab ya haram lah haram itu ingki nama ingki napa jawab Sabit bin Ibrahim daripada haram esena tabu kabin bagi buta pas ajawab engki pak siap korban jenengan ridho atas apel seekakan gula akhirnya bapak kabin saya paling bagus makabin anak nih kepan apaan Tri Hasanah nih kasera Pak Derso nggih jadi Tri Hasanah nih ke anak Pak Derso iya Pak Dersono Marsono Beni dari sono udah masih bener ya dari sono apaan selake Marsono lebur ya iya marah dari sono dan Marsono Marsono dan dari sono sepak ya saya lagi cocok kaget nyamuk atau tipis santai ki terdengar sebarokah sampai akhirat. Saya paling bagus apaan sebini siapa Marsono. Mangkan sampai amun anak lagi ya. Saya paling bagus sampian maka bin kor tahu. Iya mun tak tahu cedek ngademu. Engki apa bila pernikahan ria berit orang ria mun kabin pakai sapa ngitek sampian masrakin anan kagiae awake luwelih sampian make latua ngitek orang akabin akad nikah make ustad ngitek kan beda saben kabin pas makabin kabin bi kiai pas mantan rumah makabin kiaina Arab pada ngetek makabin kok kakake kalau anak bini san nyuntuk bi kiai aja uap mantan makabin gula kesampian itu kiai nerose pakabin teh Arab ngitek Allahumma sholli ala Muhammad mare pakabin jebu matua cong sabit eki matua wak binin langambe kamar kentaren masuk Sabit bin Ibrahim
tilang abes reng bini tak pada benda buna matua debun matua buta tengel bui kotol ting masuk pas tepak gareng bini rajin bu apa kaki ibu tak buta tak tengel tak bui tak kotol rajin tak kerjat sabi bin Ibrahim nyorot abuli buru keluar nyaki mi matua mi abeli cong salah masuk matua buru pola naradin mun kaki kaneng jadi nyampel mun neng longos teh salah masuk derem majong debuna ajunan matua buta tengel bui kotol ternyata kak dinto punten jek radinah mi sematua cong sabit sengkok ngocak butah tang anak beni butah tak ngatelaen bedemun mata keng tak toman ngabes bereng maksiat kopengi kocak tengel beni kupeg cong tapi tak toman ngedingakin perkara-perkara seelarang bi Allah colok bedah bui beni bui tak to apenta cong apenta keng tak toman arasanan oreng tak toman afitnaan orang tak toman apesuan orang lain tak toman maksiat tanang soko kotol cong beni kotol-kotol biasa tapi tak pernah melanggar dari perkara-perkara seelarang di Allah selalu ikut perintah Allah dia saya maksud sengkok beli boleh cong kapolong tedung dia bini nabaan alhamdulillah bersatulah dua laki bini seampun esa saya laki bagus soleh saya bini bagus alias solehah abolong sejahtera akor damai pengertian akhirnya si bini hamil ngandung abid lahir sela lahirlah seorang yang alim Allama Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit subhanallah alhamdulillah detimun pipita bagus toronna bagus mangkana sampian mun abi ini aja kor abi nih hei jawab abi ini nyari Facebook salbut cecin orang bini namun bukaan di Facebook ruang murahan talangkong bu kau bening nyinggung bu saya kapilan di Facebook dia tahun le tak apa-apa yang talangkong foto profil lah cek ngakui foto asli cek nguploadan aben neng media foto nang aku butol le foto sabak ke foto profil mun ngupload takar pede anapa bolana beda orang asolat keng ibitong maksiat awirit keng pakuntusa adikir pakuntusa serah orang bini bukaan neng media ngupload Facebook aurat terbuka anapa kan iya bes orang robo kehori sing ngabes anapa mun kehori ada pada terro engki erekan mun kiai paha tak ujung saraan kiai teh kengi juga aja jua apa kiai setan si aku de kelas kakap jua mun sampean ki kelas 3 kelas mabe mun kiai masya Allah bulan kiai mun lah ancur teh kiai coba benih kar sakampung sakabupaten griduh mun sampean coba paling karo tenang ke timur nawa contoh kiai ini ke Lampi Pote pere mangsen sekoni gedek sekoni jarak 5 meter padeng mun gak sampean ini kain celeng gak dia tuti mau kayak tampil namang sen tak padeng yo dek iya teh
Mangkana sejak kudu nari kiai bi setan, para ulama roh, kelas-kelas tinggi setan nasi aku dero, mau songon peol ju. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkan mun abinia pangastete, sampian para bapak, sampian para ibu nyari mantok ngastete, jak kol sokor amantok. Jak ngabes dunyana, jak ngabes kasokian, jak ngabes pangkata. Napa pertama sampian mun aman tua abes ibadana, abes akhlakah, abes ilmuna. Amin kote. Orang ngapa dinari? Amin Allahumma. Timun beda reng minta anan sampian umpama munduk ratin umpama. Allah radin menahan sampean soalnya paan gedeng mbun radin juga bumi sembulan aku cara radin bunga beda tamu ilek umpama seraga jadi murda jaruah nyan minta Fatimah ngapura satu jaga kesalahan lebih katuan rumah dan panjenengan setuju rekarin telasan tadi kira karen telasan ki bede telasan mungkin Syawal bede sampean mungkin ki fokus asonat nemare maka lala tak apa-apa pada ben apa sesetahun kencerna alhamdulillah kule salah sapora aki sampean salah kulenya pora mantermu ketabur ngaben pangapuran Allah manteran ketemu na boleh tak ketemu boleh mun temun di swarga Allahumma Allahumma amin engki umpama gula masuk neraka sampean masuk swarga teret gula maturaki ka Allah ya mun gula masuk swarga sampean masuk neraka ya besegelu mujalla meler bener mate ke menteri swarga kapi mantermu ketu ilmu barakah manfaat akhiran ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina Fakhr Razi wa zawjatihi Tri Hasanah kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Musa wa Turi Saina wa kama alafta baina Ibrahim alaihi salam wa Sarah wa Hajar وكما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين آله رضي الله عنهم وأمته رحمهم الله وكما ألفت بين يوسف وزليخا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.